Okunu kw'abasiramu hamwe n'abeebembezi baabo okurugumbya bitari bimwe batangirire ambasada wa Saudi Arabia ubanze kutayayo muri mbarum byafaayo. Sheikh Kasum Matovur Amir wa district ya Mbarra ahamzengwa abasiramu bine kwejumbira munonga mu kushomesa abana idini bakiri bato. Ekirungi kiriho hati mutwine mashomero mingi munonga agedini eje y'obusiramu kandi ngasomesa na national curriculum omwana na egebyensi kandi ayegene ebyedini kandi ombwire bo misho naza kuba ari omuntu omurungi owomugasho omwihanga litwe. Ahamzengwa emico y'abana binjo bwa hate bineteri kushemeza ahawo kuzubwa kubi batine dini. Abana obutagira mico mirungi, abana obutaha kitinisa abazire babo, abana okushishikara, abana kuzwara kubi, abana okutandika kunywa ebitokozi ebikushisa obwongo n'amagara gabo. Ebintu nkebyo nibireeta ebintu bingi konke kikukirayo kubireta no kukuza omwana utamworekire ruhanga wamuhangire. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا abeje mwenda bajwekirwa bwa Sheikh bwo kutandikiraho omuncheza y'Islam. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Owekitiinisa Benda R5 ajwekira abeje no kubahamya nk'abahendire emishomo y'ekitabo kya Quran kandi yahamya kongera kwombeka ishomero ليا مدرسات نور الإسلامية. نريد كتابة خطاب موجه لنا مباشرة بالإضافة إلى هذا الكتيب. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. وانا نgichayo gede chikuru nnyo agambye tuandike barua tugera jongera ku barua zino zaina nenga tusaba obuyambi mu ofisi ye baberenga batuyamba okumulimo ogwo gw'ekizimbe ekyo. Takbir. Hona raganise no kubombekera umuzigite n'ecyoma cy'amizo mu cyange kirukubi kandi abasiramu bamusima. Olw'okubeera nti kiruddewo ate ng'obwetaavu bw'essomero bungi nnyo tusalawo tuyita ambasada wa Saudi Arabia ku lw'omulimu guno asobole okutuyambako naddala mu kutubeera nti system gye twatandikawo y'okukwatisa abayizi Quranul Karim esobole okugenda mu maaso, so atuteerewo omuzizi atuwa omuzizi tusobole okubeera nti omulimu guno gutambula gugende mu maaso inshallah. Gasha kwa Damba Wizel